National Vice President ke NPP ba perstun tensong loong bah kesensiar kadar pai bahi ka khubor sulem kamjudan baladadan kita ki basulem ken sobha ban le chijin habakran na kecinglang priang buram yo ba lamprang bla syaka parti hamadan syat moplang uba perstun bla kentui pai ba bekin om sya elam bakla ha kecili san pertai nomor la ciedi ki bom padan jintben kan syem shtomba haswa kani uba perstun bla thu ba kashpau trek nailur arjar phuwei yak moplang ba ki yeng darbar thawan lawan man ka ulo badum nomor ka jingklat no chuliet ba eskisun MLA ka moplang bat ong bu lapharu ik jing solem syaki ba yeng asam jong utayu MLA ubal khlat no uba perstun lo ong bu tep bahai ba lam prang bla nadu kli adu ki tersem kchan nomor kle chop lang nungkong yak election MDC house nem arjar saw bat ong bu ba lam prang udai bla I ba haksan perthai ka perthai jong ka mau plang ko sensi ka dungan ka perthai jong ka Meghalaya Legislative Assembly ka dungan ublei ula shimno ya we ramba uba mangang ya deng ya jan ya skotho jebol ba nadu kapor bidang long chief engineer baru officer juga PhD ubangi juga ibadeng sun ngah ada kejadian ngadon syabar juga celah habang layo ia kajingke kapan ketang ia kadonul bat ia kajingbot kejubahan Nipha ia kecil sekarang nakalian jom ka parti NPP minta kajami ya kayen kasem barokowe ublei undar rengkat bat kayen batasem jom ibadah sun bat ngayen ruh ba inang kerku gerbang ya kamau plan constituency meet kabai election hada tu kapor bengi keren na po assembly don ki perlok MLA ki baong nilai keren I hadu kata nilai burong dokta balai bagi penien sundon naye kata dari itu ngasih kuat bantong ya hitang kau ke constitution juga India kamsya bagi layak kumta hak kita juga constitution juga India kam om ba direct naye Handai ka ong pi ka constitution jo ka India ka ong tangkat ni je ya breu uba pi ba udon kasap ka pho layak ren kire ramba manne baro I menteri la tak ngani job MDC nungkong ha u arajar sa Baiklah bon ki pos hako hasil satu nomor street council bat ngalayo ilot ia kejinglong ke jong nadu inyukle hadu itersen kejat kata dia kebenar ko bat kamtip syuk mapi ki pat ba joko mau plan ke versi balai pi penjok sausi yang diurang kamtip kambha kapenusla konsensi balai penjok yu prestun sausi kibadon kasap bat kaphom harga sensyar ka kadar kan mau ka kawe kata ka sempati kam juga habis ngaulan to yale haye kasep ngaruh mga ping lapa elis yolen dah kamu burung ngakren dia kan ini ndai bagawan berkeren politics nama teng-teng ki pait ba kisah yalang bakla hak kabakum kata kapor
ni badai ita, ni badai ikon ita, ani ba idai ita, ni ngewakir syuk kami. Poisai, umas ko bahau omadna, ngikwa ban ai promotion. Na kalian juga parti gitu ni, ngapat ngakwa ban asa kawai. Baregi ko ban ai promotion na marula don experience. Ai promotion yung non experience long imo. Lama ban ai promotion yung preo bang tip yang kemudian disendau. Hakakam sorkar kan mawha. Syaban ai promotion. Ki officer ki ada certificate. Jadi nongkreng. La ibit dari ni LD ban kes ke yudi. Ledembit shwa hadu bandapin. Katate. Teu menteri belah Southern ulah Syakriya Council yiki post ki baper kan ayu bang job unwan kiu nok mentahan ke assembly nantakan ayu ba unlet wat ia dijingkan jo karoi kapar nangtei na post secretariat nama nga ongi piklen experience sebab kapor tang sistem sistem dosu te balik pleno tambah mat ya kecil kang sekretariat mampi henreu benai lalu depan kapor henreu benai lalu depan kelempat yoski meyei henreu benai ladep kapor